L-odwa tajba u merħba bikom illum il-ħamis 7 ta' April il-ħin huwa kważi l-11:05. Nirringrazzjawkom li stennejtuna f'żewġ minuti, ftit minuti. Nagħtu bidu għal din il-polza ta' dħul fl-ewwel sena sekondarja. Nirringrazzjawkom tal-li applikajtu u tal-li ħassegwuna f'dina il-ħidma tagħna. Aħna il-programm ta' din il-laqa magħnakom dolodu jinqasam fi 3 partijiet. L-ewwel nibdew billi nitolbu ftit flimkien u mbagħad intellaw il-polots kollha tajjeb u wara niftehmu għal meta l-appuntament li jmiss. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Għada hija l-festa tad-Duluri, festa tant għażiża għalina, festa li l-koll nitolbu flimkien biex il-Madonna tkun maġemna u tejna bħalma kienet maġemp ukoll Ġesu meta kien qiegħed ukoll għaddej mill-passjoni tiegħu. Nixtieq li niftakru ukoll f'dawk li qegħdin għaddejjin mill-passjoni tagħhom, is-sofferenza tagħhom, nies li qegħdin fid-djar tagħhom, fl-isptarijiet, nies li qegħdin isofru minħabba ħadd ieħor, speċjalment nies li qed ibatu minħabba ħadd ieħor, speċjalment minħabba l-gwerra. Moħħi ovvjament naħseb bħal kulħadd niftakru mill-ewwel fil-gwerra li għandna ġewwa l-Ukrajna. U anke ġlied ieħor li jinsab matul id-dinja u tant nies ibatu u jsofru. Nitolbu s-Sitna Marija biex tkun viċina tagħhom il-koll bħalma kienet viċina ta' Ġesu Kristu. Nixtieq li f'dan il-mument hekk f'din il-festa tad-Duluri naqra l-ewwel 4 strofi tal-talba sabiħa tal-Istabat Mater. Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejn bina, fid-batija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf inniket. Kemm dbatija f'qalb muġuha, li madwejja li jifnuha, ħasset l-om imbirka. Xweġa ġarbeċ u xkefrija, meta ratu fid-batija, l-om lil-bina Alla. Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen. Aħna l-unu għanna l-polza prinċipali tal-applikanti li ġej minn skejjer mhux tal-Knisja tajjeb u li ħajħdu sew din il-polza, però qabel ma għandna din il-polza prinċipali għandna ftit polot żgħar għaliex għandna xi applikazzjonijiet ta' aħwa li m'għandniex post tal-jom. Għandna tfal li applikaw bil-kriterju tal-aħwa u peress li l-iskejjel sekondarji tal-bniet kollha għandhom il-primarja tagħhom, ħafna minnhom jinsabu bil-postijiet ġiġa mimlijin fis-sekondarja għaliex it-tfal mis-6 sena primarja jitilgħu fil-Form 1 u allura hekk hemm l-istess numru ta' klassijiet fl-ewwel sena primarja bħalma hemm fl-ewwel sena sekondarja, ifisser li l-postijiet fl-ewwel sena sekondarja ħajimtlew bit-tfal li tilgħin fis-6 sena. Però xorta jsiru dawn l-applikazzjonijiet u ġili jkollna anke applikazzjonijiet ta' impjegati li jaħdmu f'dawn l-iskejjel u aħna nżommu rekord tagħhom ta' dawn l-applikazzjonijiet biex jekk jinħoloq xi post void nofruhom. U ħantellaw polots bejn diversi aħwa li japplikaw għall-istess skola. Għandna 4 gruppi minn dawn u l-ewwel polza li għandna hija ta' 2 applikanti li jixtiequ wkoll li għandhom ħuthom bniet li qegħdin fil-iskola ta' St. Dorothy ħażebbuġ u ħantellaw il-polza tagħhom. Wara dawn imbagħad għandna 3 applikanti oħra li għandhom ħuthom ġewwa St. Francis ġewwa Taslima tajjeb intellaw polza separata għalihom. Wara dawk għandna 3 applikanti oħra bil-polza għal St. Joseph ġewwa Blata l-Bajda u fl-aħħar għandna 2 applikanti għal polza għal St. Monica bil-Kirkara. Nistgħu ndawru l-polza għal dawn l-ewwel 2 applikanti ħalli mbagħad ngħaddu għall-oħrajn. Wara li nispiċċaw dawn l-4 polots żgħar, mbagħad ngħaddu għall-polza l-kbira. U qabel ma nagħmlu dik il-polza mbagħad nispjegalkom daqsxejn x'inhuma l-postijiet li għad baqgħanna. Issa ħanaraw dawn l-ewwel min se jkun fl-ewwel post fost l-aħwa għadħul f'St. Dorothy ħażebbuġ u hija dik li għandha numru 1938 Kara Ava Farrugia Kara Ava 1938. U t-tieni waħda hija dik li għandha numru 2100
Crystal Zammit Crystal 2100. Daw kienu iż-żewġ aħwa li żewġ applikanti li għandhom ħutom ġewwa St. Dorothy ħaż-Żebbuġ u ħanerġgħu nisimgħu dan ir-riżultat. Number 1, 1938 Farrugia Kara Eva. Number 2, 2100 Zammit Crystal. Mela, issa ngħaddu għal polza li jmissja għal dawk li jidħlu St. Francis ġewwa Taslima. Ninfurmakom li maħna għanna l-notar Robert Aquilina li qed jiċċertifika kull polza li jkollna tajjeb u jara li kollox sew fisimkom. Nifmu li fil-passat kienu kontu tkunu anka preżenti magħna u mindu bdejna bil-Covid kellna nibdlu għal din is-sistema. Issa l-ewwel waħda fost dawk li jridu jmorru St. Francis hija dik li għandna 2093. Michaela Grima Michaela 2093. It-tieni waħda hija il-1779 Sophie Side Sophie 1779. U it-tielet waħda f'dawn li jridu jmorru St. Francis għax għandhom ħutom hemmhekk għandna lil Amy Marta Portelli li għandha n-numru 1975 1975 Portelli Amy Marta. Dawn huma t-tlet titfal li qed japplikaw għadħul fl-ewwel sena sekondarja ġewwa St. Francis. Number 1, 2093 Grima Michaela. Number 2, 1779 Side Sophie. 31975 Portelli Amy Marta. Issa għandna polza oħra ċkejkna ta' tliet applikanti li għandhom ħutom ġewwa St. Joseph Blata il-Bajda santellaw il-polza bejnietom ħanaraw minn sa jiġi l-ewwel it-tieni u t-tielet fost l-aħwa. Tajjeb u l-ewwel waħda hija dik li għandha n-numru naraw x'inhu n-numru tal-ewwel waħda huwa dik hija Gawċi Kira 1980 1980 Kira Gawċi Kira. It-tieni waħda ġiet dik li għandha n-numru 1435 Kael Xiberras Kael 1435. 1823 Karla Debono Karla 1823. Dak kienet il-polza mela għal dawk li jridu jmorru li għandhom ħutom St. Joseph Blata il-Bajda. Issa ngħaddu għal l-aħħar polza fost dawn l-erba' polozz żgħar ċkejknin li għandna. Dawn huma żewġ titfal li għandhom ħutom St. Monica Birkirkara u se naraw minn se jiġi l-ewwel u t-tieni fosthom. Yes, naraw il-riżultat tal-polza ta' St. Joseph. Number 1, 1980 Gawċi Kira. 2, 1435 Xiberras Kael. 31823 Debono Karla. Grazzi, u issa ngħaddu għal din l-aħħar polza ċkejkna tajjeb. Wara ngħaddu għal polza li fiha se jieħdu sem 142 applikant. Ekku fl-ewwel post għandna lil wieħed 953 Cheryl Attard Cheryl 1953. 1441 wieħed erba wieħed Lejlani Azzoppardi Lejlani 1441. Dik kienet ukoll it-tieni polza mela u t-tieni applikazzjoni li kellna għadħul fl-ewwel għal St. Monica Birkirkara u ħanerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' dawn iż-żewġ applikanti. Number 1, 1953 Attard Cheryl. Number 2, 1441 Azzoppardi Lejlani. Mela issa ngħaddu għal polza prinċipali li għandna issa hija għadħul fl-ewwel sena sekondarja għal bniet. Ħantikom daqsxejn rendikont ta' kemm offrejna postijiet fil-bidu u kemm għad baqa' postijiet issa u kemm għandna applikazzjonijiet. Mela aħna meta ħriġna regolamenti għadħul fl-ewwel sena sekondarja f'tal-bniet konna għadna li għandna 86 applikazzjoni, 86 post sewwa. Però f'Novembru u Diċembru kienu applikaw prinċipalment dawk li għandhom il-kriterju tal-aħwa u tal-impjegati. U konna tajna rendikont f'ċirkulari li wieħed għadu jista' jara fuq il-website tal-Knisja, fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja,
din iċ-ċirkulari. Konna tajnikom rendi konta kemm kellna applikazzjonijiet b'dawn il-kriterji. So anka kellna wieħed mid-dar tal-Knisja mbagħad tal-aħwa u tal-impjegati u għandna wkoll ftit applikazzjonijiet ta' skola bla kontinwità. Skola bla kontinwità għandna l-iskola ta' Teresa Nuzzo li hija skola primarja li m'għandix sekondarja. Għalhekk il-bniet li jkunu f'dina l-iskola ikomplu fi skola tal-Knisja però skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla. Għalhekk f'dan il-mument aħna rridu nerfgħulhom post ukoll. Tajjeb, konna dnilkom f'Jannar li minn b'dawn il-kriterji għandna 38 applikazzjoni. Minn dak iż-żmien rajna wkoll li fost l-applikanti oħra li huma tal-istess età huma twins jew triplets, għandna tliet settijiet ta' twins anzi sewwa ta' tewmin. Dan ifisser li minħabba l-kriterju tal-aħwa l-ewwel tifla tista' ddaħħal lill-oħta magħha. Għalhekk f'każ li t-tieni waħda tiġi fuq lura aħna qed nerfgħulha post. Għalhekk peress li għandna tliet settijiet ta' tewmin, irridu nerfgħu 3 postijiet. Jekk dawn kollha kemm huma jiġu fuq lura u ma jkunx imisshom l-ebda post, dawn il-postijiet jiġu restitwiti għal dawk li jkun imisshom u nżiduhom mal-postijiet vakanti. Mela, postijiet li huma prattikament okkupati jew qed nikkalkulaw li jistgħu jkunu okkupati huwa total ta' 41 post. Għadnilkom li kellna 86 post, kellna nċaqalqu 2 postijiet minn tal-mainstream, kellna nofruhom ukoll għal każijiet soċjali, għalhekk minn dawn il-postijiet 86 post inqasna għal 84 post. Mill-84 post innaqsu l-41 post ifisser li issa baqa' 43 post. Għalhekk issa f'din il-polza li ħanamlu dawk li jiġu fl-ewwel 43 post, l-ewwel 43 places, l-ewwel 43 post se jieħdu sehem fil-polza li ħanamlu fit-13 ta' April. Fit-13 ta' April fil-11 ta' filgħodu bħallum san ikun l-erba' se ntellaw din il-polza ta' dawn li jiġu fuq quddiem dawn il-43 u dawk ta' skola bla kontinwità u anka ta' xi impjegati li m'għandhomx post fl-iskola fejn jaħdmu tajjeb. Dawn ntellaw din il-polza mela fit-13 ta' April fil-11 ta' filgħodu. Issa ħantellaw il-polza fost l-applikanti tat-tielet kriterju għandna 142 minn dawn l-applikazzjonijiet, intellawhom kollha u kif qed ngħidu għalkemm m'għandniex post għal kulħadd, però kulħadd ikun jaf ikun jaċċerta ruħu li il-polza tiegħu ħadet sem li sem tat-tifla tiegħu kienet fil-polza u dan ir-riżultat aħna nippubblikaw għada fuq il-website tal-Knisja, knisja.mtw fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Tkunu tistgħu taraw anke recording ta' din il-polza. Mela għandna 142 applikazzjoni, 43 post u 99 applikazzjoni sfortunatament m'għandniex post għalihom. Nagħtu bidu għal din il-polza. 3-3-1-7 Mirka Mikallef. Mikallef Mirka 3317. 3-2-7-5 Zoe Satariano Banovic. Satariano Banovic Zoe 3275. Din għandha huwa qed japplika wkoll fil-Form 1 għadħul fl-ewwel sena sekondarja. 2100 Crystal Zammit Crystal 2100. 4896 Elise Cushing Elise 4896. 1823 Carla De Bono Carla 1823. 6157 Rihanna Fava Borg 6157 Fava Borg Rihanna. 5860 Ella Roaidli Batin. Roaidli Batin Ella 5860. 4374
Jana Mifsut. Mifsut Jana 4374. 5442 Leona Sammut. Sammut Leona 5442. 4494 Zoe Viesi. Viesi Zoe 4494. 6032 Selena Enriquez. Enriquez Selena 6032. 3688 Nora Michelle Darmanin. Darmanin Nora Michelle 3688. Dawn kienu l-ewwel 12 il-polza għalhekk issa se nirġgħu nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 1, 3317 Mikallef Mirka. 2, 3275 Satariano Banavash Zoe. 3, 2100 Zamit Crystal. 4, 4896 Cushing Elise. 5, 1823 Debono Carla. 6, 6157 Fava Borch Rihanna. 7, 5860 Rodley Batin Ella. 8, 4374 Mifsut Yana. 9, 5442 Samut Leona. 10, 4494 Viezi Zoe. 11, 6032 Enrique Selena. 12, 3688 Darmani Nora Michelle. Nkomplu bil-polza 4923 Zainel Kalleja. Kalleja Zainel 4923. 3712 Olga Bibka. Bibk 3712 Bibik Olga. 5542 Dorothy Kate Shikluna. Shikluna Dorothy Kate 5542. 4406 Chloe Vella. Vella Chloe 4406. 3881 Gianesia Vassallo. Vassallo Gianesia 3881. Għandha oħta tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. 3735 Dejra Ellul Kurmi. Ellul Kurmi Dejra 3735. 3922 Maraja Gauci. Gauci Maraja 3922. 5169 Ariana Grace Bonnici. Bonnici Ariana Grace 5169. 4915 Chelsea Bliss Caruana. Caruana Chelsea Bliss 4915. 4915. 5171 Maja Xiberras. Xiberras Maja 5171. 4398 Shanes Pulucino. Pulucino Shanes 4398. Wieħed 938 Kara Ava Farrugia. Farrugia Kara Ava 1938. Ek tellena 12 il-polza oħra u nerġaw nisimaw x'pożizzjoni jinsabu. 13, 4923 Kalleja Zanil. 14, 3712 Bibi Kolga. 15, 5542 Shikluna Dorothy Kate. 16, 4406 Vella Chloe. 17, 3881 Vassallo Genesia. 18, 3735 Ellul Kulmideira. 19, 3922 Gauci Maraya. 20, 5169 Bonici Ariana Grace. 21, 4915 Caruana Chelsea Bliss. 22, 5171 Shiberas Maya. 23, 4398 Pulicino Shanez. 24, 1938 Farrugia Caraiva. Inkomplu bil-polza sajmizdik li għanda numru 4841 Ana Bajada. Bajada Ana 4841.
Wieħed 9-8-0 Kira Gawċi Kira 1980. 5-3-7-8 Martina St. John Martina 5378. 5-1-1-4 Martina Mikallef Martina 5114. 5-9-9-8 Charla Sammud Charla 5998. 3-6-8-2 Eliza Ketkuti Eliza 3682. 4-8-7-8 Rakela Camilleri Borg Bonaci 4878 Camilleri Borg Bonaci Rakela. 4-5-2-8 Sara N Kutayjar Sara N 4528. 5-3-5-8 Mikaela Borg 5358 Mikaela Borg għandha oħta tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. Naddu għall-applikazzjoni li jmiss 6-1-1-0 Asja Vassallo Asja 6110. 6-1-3-3 Kenzi Vella Kenzi 6133. 5-3-6-2 Debi Kutayjar Debi 5362. Ekk għamilna 12 il-polza oħra u issa nerġgħu nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 25, 4841 Bayadana, 26, 1980 Gauchi Kira, 27, 5378 St. John Martina, 28, 5114 Mikallef Martina, 29, 5998 Samut Karla, 30, 3682 Ketkuti Eliza, 31, 4878 Camilleri Borg Bonaci Rakela, 32, 4528 Kutayjar Sera N, 33, 5358 Borg Mikaela, 34, 6110 Vassallo Asia, 35, 6133 Vella Kenzi, 36, 5362 Kutayjar Debi. Nkomplu bil-polza issa jmiss dik li għandha numru 4-4-2-0 Martina Desira Martina 4420. 5-9-8-0 Francel Azzopardi Francel 5980 għandha huwa japplika fl-ewwel sena kindergarten. 5-6-7-6 Rihanna Digura Karwana 5676. 3-4-6-7 Mattaja Vella Salerno Mattaja 3-4-6-7. 1-4-3-5 Kael Xiberras 1-4-3-5. 2-0-9-3 Michaela Grima Michaela 2093. 3-7-5-3 Kedzaja Borg Kedzaja 3753. 5-8-9-9 Francesca Maria Spiteri Francesca Maria 5899. 4-5-6-7 Emma Marie De Bono Martina Emma Marie De Bono 4-5-6-7 4-5-6-7. 5-4-9-5 Emma Sherry Emma 5495 għandha oħta tapplika fl-ewwel sena primarja. 1-7-7-9 Sophie Side Sophie 1779. 5-3-4-0
Darja Markenzo Darja 5340. Dik kienu 12 il-polza oħra, għalhekk issa nerġgħu nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 37, 4420, Desira Martina. 38, 5980, Azzopardi Francel. 39, 5676, De Guara Rihanna. 40, 3467, Vella Salerno Notaya. 41, 1435, Shiberras Kayel. 42, 2093, Grima Michaela. 43, 3753, Borj Kezaja. 44, 5899, Spiteri Francesca Maria. 45, 4567, Debono Martina Emma Marie. 46, 5495, Sherry Emma. 47, 1779, Said Sophie. 48, 5340, Marchenko Darja. Inkomplu bil-polza, issa naraw min imissu. Tajjeb, nfakkar li għada taraw riżultat fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt, paġna tal-iskejjel tal-Knisja. 5156, Hailey Marie Borg Hailey Marie, 5156. 1137, Colleen De Giorgio Colleen, 1137. 6011, Kaylee Bonnici Kaylee, 6011. 4940, Amy Joe Patch Amy Joe, 4940. 3118, Adah Madeline Aquilina. 3118, Aquilina Adah Madeline, li għanda oħta wkoll tapplika fl-ewwel sena sekondarja. 6072, Kaja Galia Flatley Kaja, 6072. 5790, Amy Lynn Gauci Amy Lynn, 5790. 5991, Amy Sherry Tonna Amy, 5991. 4527, Shania Aquilina Shania, 4527. 3174, Samantha McDonough Samantha, 3174. 5108, Tiffany Vassallo Tiffany, 5108. Nkomplu bil-polza, sejmiz dik li għanda numru 5950, Raad Omran Raad, 5950. Daw kienu 12 il-polza oħra, għalhekk issa nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 49, 5156, Borj Hailey Marie. 51, 1137, De Giorgio Colleen. 51, 6011, Bonnici Kaylee. 52, 4940, Patch Amy Joe. 53, 3118, Aquilina Adah Madeline. 54, 6072, Galia Flatley Kaya. 55, 5790, Gauci Amy Lynn. 56, 5991, Sherry Tonna Amy. 57, 4527, Aquilina Shania. 58, 3174, McDonough Samantha. 59, 5108, Vassallo Tiffany. 60, 5950, Omran Rad. Inkomplu bil-polza, nfakkar li għadha tkunu tistgħu taraw fuq il-website il-recording ta' din il-polza u appuntament għal dawk li jiġu fl-ewwel postijiet huwa għal nhar l-erba' 13 ta' April fil-11 ta' filgħodu fejn tellaw il-polza tal-għażla. Inkomplu b'din il-polza u issa jmiss il-6021, Kristina Galia 6021. 5350, Rihanna Gauci Rihanna, 5350.
4-3-7-5 Milania Borg 4375. Għanda oħta wkoll tapplika fl-ewwel sena kindergarten. 3-1-6-9 Lea De Battista Lea 3169. 4-2-2-9 Ela Bar 4229. 6-1-0-3 Terry Kim 6-1-0-3 6-1-0-3. 4-5-9-7 Giuliana Therese Baldacchino Giuliana Therese 4597. 4-5-0-9 4-5-0-9 Michaela Caruana Michaela. U issa jmiss dik li għandha n-numru 5-3-0-1 Ela Caruana Ela 5301. Issa ma importax hawn aħna wkoll wasalna 3-6-3-8 Carla Therese Bonello Carla Therese 3638. 3-6-3-8. 4-2-1-6 Emma Mifsud Emma 4216. 6-1-2-4 Katrina Katrina 6124. Dak kienu 12 il-polza oħra għalhekk issa nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 61, 6021, Galia Cristina, 62, 5350, Gauchiriana, 63, 4375, Porch Milania, 64, 3169, De Battista Lea, 65, 4229, Bar Ella, 66, 6103, Kim Terry, 67, 4597, Baldacchino Giuliana Therese, 68, 4509, Caruana Michaela, 69, 5301, Caruana Ella, 70, 3638, Bonello Carla Therese, 71, 4216, Mifsud Emma, 72, 6124, Catania Katrina. Komplu bil-polza, mixin, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni ta'kom. Ekku issa jmiss dik li għandha numru 4105 Tanascia Bezzina Cascino Tanascia 4105. 4363 Catherine Cole Catherine 4363. Għallihom li għaw. 4744 Fib Ellul Fib 4744. 1793 Larissa Lime Larissa 1793. 4-8-6-4 Ela Bezzina Ela 4864. 3098 Maya Jane Aquilina 3098 Aquilina Maya Jane għandoħta wkoll tapplika fl-ewwel sena sekondarja. 4590 Melanie Jane McKnight Kassar White Melanie Jane 4590. 5769 Alaya Bonanno Alaya 5769. 3-1-1-4 Rebecca Marie Galia Rebecca Marie 3-1-1-4. 3-9-4-7 Shania Mikallef Shania 3947. 4-0-0-9 Emily Aquilina Emily 4009.
għandha ħwat japplika fl-ewwel sena primarja. 4-7-5-8 April Gallia, April 4-7-5-8. Hekk kellna 12 il-polza oħra għalhekk issa se nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 73, 4105 Bedzina Cascino Tanisha. 74, 4363 Cole Catherine. 75, 4744 Elul Phoebe. 76, 1793 Lime Larissa. 77, 4864 Bedzina Ella. 78, 3098 Akulina Maya Jane. 79, 4590 McKnight Kassar White Melanie Jane. 80, 5769 Bonanno Elijah. 81, 3114 Galia Rebecca Marie. 82, 3947 Mikalev Shania. 83, 4009 Akulina Emily. 84, 4758 Galia April. Nkomplu bil-polza 1-1-2-5 Anisha Hansford Anisha 1125. 4-9-5-5 Katarina Mifsud Katarina 4955. Għandha oħta tapplika fl-ewwel sena primarja. 3-7-8-5 Alicia Ellul Dowling Alicia 3785. 4-0-3-0 Maraja Borch Maraja 4030. 1-4-4 Lejlani Azzoppardi Lejlani 1441. 6-0-6-9 Ayana Attard Ayana 6069. 4-7-4-8 Giulia Maria Kirkop Giulia Maria 4748. 1-1-2-0 Inola Seville Inola 1120. Għandha oħta tapplika fit-tieni sena kindergarten. 5-4-4-7 Kajeda Desira Kajeda 5447. 5-9-1-3 Corsair Blake Rose Corsair Blake 5913. 4-9-9-1 Emily Attard Flores Emily 4991. 3-6-5-7 Kaylee Xikluna Kaylee 3657. Dik kellna 12 il-polza oħra għalhekk issa se nisimgħu il-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 85, 1125 Hansford Anisha. 86, 4955 Mifsud Katerina. 87, 3785 Elul Dowling Alicia. 88, 4030 Borch Maraya. 89, 1441 Azzoppardi Lelani. 90, 6069 Attard Ayana. 91, 4748 Kirkop Julia Maria. 92, 1120 Sevillinola. 93, 5447 Desira Kaida. 94, 5914 Corsair Blake Rose. 95, 4991 Attard Flores Emily. 96, 3657 Xikluna Kaylee. Komplu bil-polza, issa jmiss dik li għandha n-numru 4-3-8-9 Kylie Bonello Kylie 4389. 4-8-1-3 Kaja Ċantar Kaja 4813. 3-3-2-3 Anika Jade Briffa Mifsud 3323 Briffa Mifsud Anika Jade. 5-5-1-2 Sara Mifsud Sara 5512. 1-9-5-3 Cheryl Attard Cheryl 1953.
4-2 wieħed Amy Williams. Amy 4-2-1-1. Tlieta 2 wieħed 9 Attard Sharel Attard 3-2-1-9. 5-5-3-5 Sophie Debono Sophie 5-5-3-5. 4-7-7-1 Rakela Bellizzi Rowe Rakela 4-7-7-1. 1-1-3-0 Bernardine Ajus 1-1-3-0 Ajus Bernardine Ajus. 6-1-2-1 Martina Meakin Mardina 6-1-2-1. 6-1-4-6 Mia Lanzon Mia 6-1-4-6. Lanzon Mia 6-1-4-6. Daw kienu 12 il-polza oħra għalhekk issa nisimgħu f'liema pożizzjoni li jinsabu. Number 97, 4389 Bonello Kylie, 98, 4813 Chantar Kaya, 99, 3323 Briffa Mifsud Anika Jade, 100, 5512 Mifsud Sara, 101, 1953 Attar Cheryl, 102, 4211 Williams Amy, 103, 3219 Attar Sharel, 104, 5535 Debono Sophie, 105, 4771 Bellizzi Rowe Rakela, 106, 1130 Ajuz Bernardine, 107, 6121 McSheen Martina, 108, 6146 Lanzon Mia. Nkomplu bil-polza. Issa jmiss lil dik li għandha n-numru 5797 Lana Manjolovic Lana 5797. Għandha ħwat japplika wkoll fl-ewwel sena primarja. 5204 Tezjen Fenek Borch Tezjen 5204. 3667 Ella Grek Ella 3667. 3129 Elena Caruana Elena 3129. 5144 Pippa Cremona Pippa 5144. 5632 Ilenia Vassallo Ilenia 5632. 3747 Michela Camilleri Michela 3747. Di għandoħta u koll it-tapplika għal raba sena primarja. 6114 Maja Xikluna Maja 6114. 3861 Chanel Mifsud Chanel 3861. 5507 Eliza Pulucino Eliza 5507. 5852 Kazelxia Azzopardi Gristi Kazelxia 5852. 3352 Elenia Asa Elenia 3352. Għandaħu ta' applikaw ukoll fl-ewwel sena sekondarja. Dawk kienu 12 il-palza oħra se nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 109, 5797 Manojlovic Lana, 110, 5204 Fenek Borch Tezjen, 111, 3667 Grek Ella, 112, 3129 Caruana Elena, 113, 5144 Cremona Pippa, 114, 5632 Vassallo Ilenia, 115, 3747 Camilleri Michela, 116, 6114 Xikluna Maja, 117, 3861 Mifsud Chanel, 118, 5507 Pulicino Elisa, 119, 5852 Azzopardi Gristi Shalezia,
120-3352 Asa Ilenia. Komplu bil-polza, issa jmiss dik li għanda il-numru 3675 Emilia Buġeja, Buġeja Emilia 3675. 5721 Zakseja Spiteri, Spiteri Zakseja 5721. 3403 Kajli at Karabot, Karabot Kajli 3403. 5727 Anastasia Azzopardi, Azzopardi Anastasia 5727. 3-3-1-8 Laura Balzan, Balzan Laura 3318. U għandoħ tat-applika wkoll għal-raba sena kindergarten. 5-2-8-8 Jessica Grek, Grek Jessica 5288. Jessica Grek. 5-6-2-8 Acacia Bonello Pavia, Bonello Pavia Acacia 5628. 4-4-2-6 Krista Judy Mifsud Pavia 4426 Mifsud Pavia Krista Judy. 3-4-2-2 ISIS Vella Gauci, Vella Gauci ISIS 3-4-2-2 3422. Għanda uħta u koll t-applika fl-ewel sena primarja. 5-6-7-5 Sofi Mallija, Mallija Sofi 5675. 6-0-8-4 Zaelia Refalo, Refalo Zaelia 6084-6-0-8-4 għandaħu għat japplikaw kol fl-ewel sena primarja. 4-8-8-2 Ember Farrugia, Farrugia Ember għanda 4882 Farrugia Ember. 4-8-8-2. Daw kienu 12 il-polza oħra għalhekk issa nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. 121-3675 Buġeja Emilia, 122-5721 Spiteri Zaxezja, 123-3403 Karabot Kajli, 124-5227 Azzopardi Anastasia, 125-3318 Balzan Laura, 126-5288 Greg Jessica, 127-5628 Bonello Pavia Acacia, 128-4426 Mifsud Pavia Krista Judy, 129-3422 Vella Gauci Isis, 130-5675 Malia Sofi, 131-6084 Refolo Zayelia, 132-4882 Farrugia Ember. Nkomplu bil-polza 5-6-4-1 Rian Aġus, Aġus Rian 5641. 5-9-4-6 Ela Kurmi, Kurmi Ela 5946. 3-5-3-5 Ela Sant Abela, Sant Abela Ela 3535. 4-3-5-6 Elektra Cooper, Cooper Elektra 5356. 3-5-2-5 Kaja Kakija Grishti, Kaja Grishti Kaja, Kakija Grishti Kaja 3525. 4-3-0-3 Kedzaja Mikallef, Mikallef Kedzaja 4303. 4-3-0-3. 1-9-7-5 Amy Marta Portelli, Portelli Amy Marta 1975. 3-0-0-4 Elodia Mifsud, Mifsud Elodia 3004. 5-1-1-8 Ana Borċ Mikallef, Borċ Mikallef Ana 5118. 4-1-8-4
Sera ċantar, ċantar Sera 4184. Dawk kienu 12 il-polz oħra, għalhekk issa nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. 133, 5641 Aġus Rien, 134, 5946 Kurmi Ela, 135, 3535 Santa Bella Ela, 136, 4356 Cooper Electra, 137, 3525 Kakia Grishtikaya, 138, 4303 Mikallef Kazeya, 139, 1975 Portelli Amy Marta, 140, 3004 Mifsut Elodia, 141, 5118 Borch Mikallef Anna, 142, 4184 Chantar Sera. Dawk kienu il-142 applikant li ħadu sehem f'din il-polza ta' parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja għal bniet. Dawk li ġew fl-ewwel 43 post se jieħdu sehem fil-polza li jmiss fil-polza tal-għażla li se ssir nhar l-erba' 13 ta' April u tibda fil-11 ta' filgħodu. Bħallu nissibu il-link il-ħolqa fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt, tidħlu minn hemm ftit minuti qabel u tkunu segwu il-polza dakinhar tajjeb. Infakkar li il-polza tal-lum issegwi biex tażel dawk li se jieħdu sehem fil-polza tal-għażla u ma sservix għal sekwenza li biha wieħed jażel l-iskola. U hija l-polza tal-għażla li tiddetermina min jażel l-ewwel, min jażel it-tieni, it-tielet u dan. Illum tisservi biss biex wieħed jikkwalifika jew le biex jieħu sehem fil-polza tal-għażla. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja lil Nutar Robert Aquilina li ċertifika kull polza li għamilna, lil Wi Media ta' trasmissjoni li bis-saħħa tagħhom wassalni lkom u jew waslu lkom huma għan-nom tagħna, u uffiċjali oħra fl-iskejjel fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija fil-Kurja tal-Arċisqof u anke l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Grazzi u nawguralkom minn qalbi.